MLA jongka mahti konstituensi ubak da sakit lamare rengkat kinungkit kam jongka National People's Party mahti Block Committee menta kasingi kilalej ban penken mau biang yau Deputy Chief Minister ka Sarkar Jela ubak Preston Tensong ubade pejru ya katanat PWD Roads hakabai dei ban yokno yau surok UJ Road na omsning syadu sya omsiang ubadon kumba prapo kilometer yai nangta usurok na liar bang maulasnai hadu jingking wa omken nangta ban kentiu kerdan ya ka mahti PHC sya ka mahti CHC nangta ka Eklavia Residential School ha omtrai ki surok chnong lane ki approach route ha ki chnong baper ki bompat yo ya ki surok bat ha ka baidei bat ka boarding electric lane ka jingdu lain ba kha ha ka ne ka constituency hi baro ka wai bat ban yo repair ya surok UJ road na mar ka jing sniu palat kat bompat yo ya bot mai bat kila pentip ru ha ka baidei bat ka jing tua khandau ha ki surok mahoti ki bakham julor hi ki dei ha ke thany umsiang bat ka jingking umsiang hadin bala pensngo bat penken mau ya kite ki jingdon kam dau MLA ka constituency uba da sakyat lamare bat rengkat kiri orang ba bat kilong kemi na kaliang jong Deputy Chief Minister ka Jela ulakular ban penio no shen ya ki surok kumbala kedau ha ka te ka jing penken mau bat ban upgrade ya ka mau di PHC sya ka CHC bat ru ya ke Eklavia Residential School hom try ulakular ru ban simkya da ka ba penbiang ya ke jingdu lain ba kha sya ka te ka thany bat ban yo repair ya surok mau hati bat ulakular ru ban yele sistem kat bala ban penbiang ya kite kimat ki bala ya kran kamtam habede bat koneksi menta kasi ke ba kraw kasi ke mansak jikin mau ye dan lang hini pat nga kum MLA jong ka mau constituency ki dan lang ki president secretary iwaki president jongi jong ka National People's Party jong ka mau constituency jongi brokawai but kane ke jing dan lang jongi menta hangni kadai lengba ke jing wan ban ye kendu yu Deputy Chief Minister jongi iba Preston Tensong ban ye keren yaki bonjat kikam habede bar constituency jongi kawai lagi niki jingi keren kadai ke jingi keren habede bar un surok jongi uba sedang na umsning uban kut hadu hajagi road ubadan ke stretch kumba prapo kilometer ude surok ubangila jingi keren teng man la kapor nado ba ngala simti mengaku MLA jong kamauti bat hagaju kapor ude usurok ubangila tresitom langi nado ba sedang kum ka MDA government dengan ke jingku boleh ke krawe ye honorable Deputy Chief Minister jongi ibala ai kapor ke koridor ke jongi yani ban yo ban ye kendo ban ye kan ki ye dikam ki ba pero habede bar ke constituency ke surok umsiang ke surok na po umsning shadow sya umsiang ke de gawai ke agenda ke belum kamai ke pangila de bekran rangkat ro kiwai ke agenda ke don ki migran habede bar ke surok ke ba naler bang shadow sya wak meken ke ba ya lemba ke snow molosna ro ila yo ban ye kren ke habede bar ke confirmation jong ke ne ke Eklavia school ro ke pangila yo ke pangila ada pekre ban le ila yo ban ye kren bat habede bar ke upgradation jong ke PHC mawati syaka CHC ro ila yo ban ye kren bat Deputy Chief Minister jongi bat kiwai de ki agenda ki ba ila yo ban ye kren tenga so dap da ke jingmen akan dengan operasi ni mana kalian jong honorable Deputy CM jong iro ila ai ke jing kular bad ila ai ro ya ka jing dorfti lem ke jong ban pasat lem segi department ke fair habede bad ke agenda jong kamtam habede bad Chief Minister jong so kondan but ni na kalian jong kum ka NPP block ki balai don lang hangneru nado senlong ni nota President Secretary jong ke Youth Wing jongi bari working president General Secretary jongi lagi NPP blong ni dan lah ni bar ni layo ban ni kendo ila ya ban keren sibon ikam bar ni kerman skemro kani ke jingi kendo ke jongi mentak si habide bar kini ke agenda kan long ka basai so bat kan long ka bakloy kat bala ban sai so kanang bag konstitusi ke jongi kan long konstitusi ke bitenat bat ka ba kanai hoy ngasutu kamtam ya upai ba jong kamauti konstitusi ngasutu ke jinge ke bangi kendu kamdesu ke ba ni yok man tiak sni le ban sothai andre kendiat ngako man panma na piru na marwa kala slem pelat ingi banne bat andre wala da kataro midon ke jingkerman ke beskem ba haune usnem hi pengin lahi ban le katkum ke jingkular jong honorable Deputy Chief Minister jong baloro kum Minister jong katanat PWD ke jongi ki bapek ya ke surok ki jongi habarok ke state namar ba na barok ke agenda ke mikir ka mehi
tegade ke surok UG road ke munisiong ke ba na musling syapot JG road ke surok ke ban naliar bang lengba ke mall snai syaduk sya khatrang wa mungkin sitai pat ke upgradation jong ke PHC mahati sya ke CHC kini lai teling dengan agenda ke banon kame but ngakmen banyak keren bat Deputy Chief Minister jungi bat ngakmen ro sakawai bat penpa ba nakal yang jungi ila ai mesin yangi ila guide yangi bat ila ai ro kajikular ba nakal yang jungi kungu Deputy Chief Minister jungi un shimya kata kajik klik banyarap len yangi barok ina song jong katai mauti konstituensi ngakerpat ba ngimde bani do mesin ngimde bani do jingkerman bat ngin community tangai tangjur ba kini kikam jungi kamtam kini gila kini agenda beliau makan kan long sisa ke pasai so hab kini kipor kita yo kibanai kibanwan jong unusnam nani hauti usnam banwan hadin kataro ngila yo banyak keren bat ke department electricity jongiro ke department power ke jongiro habide bat kini ke jinjar ya kalai hal ni sutu ke jinjar habide bat ke power ke don hab barok kawai ke state ke jongi dan ini sekitar nong sekitar dulu domen ka kamjur sangi kata kerukom jinjar habide bar ke yo light ke mek light bar ke lib light dan re mau ngila yo banyak keren ngila yo banyak putsngo de ngin budin mau ngaku monomi kemat wamle jong kamauti ngan budin habide bar ke mauti habide bar ni bat ngin persangkat bala banyak syakmat ban pressure yang ke department bahkan pensuk ya ke ke jinjar mengindo habide bar ke power department siapa mau di konstitusi jongi ya menta ngapan pauro ya ke jungsumo ke ba kadai ya i PWD minister jongi ha ya kitu kikam ki menga de bio agini por brother nado ki PMJ swai bakila consider ya ke konstitusi jongi nado ki skim CRF ke benila de bio agini snam lade but mentaro kadang don ke skim mai ke badai na posted running ke ba kumasan klurai ke bangina syua sanction ke surok ke Bandung napo umsyo sepong tangling dengan penpau ke sungo ke bakat dia yai honorable PWD minister jungi Isa Kristun Tensong but hagajo ke por ngapan pau ke jing sungo ya ke MDA government di porok ke kepala sim ya ke jigil kle bantri sitom banyarap ya ke mauti konstitusi jungi porok ndai mdai tam kata ngidang don susu ke jikemen bala nginang yo susu ke jingirap lagi department di repair nama ke konstitusi jumi ke dai wei konstitusi ke bang sadin hado kata bat ni kerman skam rengkat bat ke jing tresitom nagaleng jong aku menong mat rengkat ke jing simkia jong baro ini ki NPP block multi konstitusi member jongi ni kerman ba kan padang ingat ki por sing minang la susu ban pun urlong ye ki ke bengila da kren ye ki mengi community na ke benta ke jingha jong ke konstitusi jongi ya kene ke pot tang ni kentin bleshi pun faisen ya pi barok ki nong multi konstitusi wat ye do musim tong ini asya sekatu ni tong in pen chongshit ya ke musim jong mengimdai manduk jikerman bat nganut menongi pi badalong kat baloro in persangkat bala ban perolong ni gini jimbang kam jungi bat ban pendono ya gini jinge kiba ni kendo haki bon snem kibalaya syakmat habide baru surok kumsning jagirut habide surok nado nerbang sadu sapa khatrang wa meken chete habide bat ka upgradation jong ka PAC mauti CHC but habide bat kani ka jinjat bagi kendo habide bat electricity problem do the session kani ka si ka bakraw ko mo ala muneng la yo bani kendo you Deputy Chief Minister jungi bani penbe jalor kini ka jindagi repair but hagaju ko porong apun pau ya ka jing sumongo yang di department repair ke ke pagila da black na kamta ka jungi ko mo tiro but hagaju ko por nga kerpat ro ya ke department ki repair na do ka power department na do ka health department na do ka education department ya ka jing ya trilang ka jungi nga kerpat but nga kerpat tange pas ngoba pan petlem ka kmat jungi sa kamauti konstitusi jungi nomor ba kumbaong nga mane kadang dai ke konstitusi ke penang sadin hadu kata-kata ngamarway nganle ro ngamla ladang ngamdan ladang ngamiyo ke jingirap na pigi department repair